Dobar dan svima. Evo, tehnički su spremni, mladi ovdje, sistem CETA 2020 Configuration Manager FC2. Roma je u Dubravku će reći što imaju za reći po tom pitanju. Ja ću ih prekinuti tamo negdje na pola predavanja, pa ću napraviti pozivanje prozivku. Zato imamo jedno 40 ljudi na listi čekanja, jer su se ljudi prišli, ali da ipak nisu došli. I ono što smo već najavili nekoliko puta da ćemo ljudi koji se sve jave, ne dođu i na taj način u nekome mjesto jednostavno staviti na black listu i nećemo ih kao takve više prihvaćati. Znači se još što mora točno događati. Lista čekanja je doslovno 40. Što je ono, jako je cool. Zato još jedan da apeliram na vas, da se prijavite, dođite. Ako ne možete doći, vidite zadnjih 2 sata prije, ne možete doći prijaviti. Nego će još liku na poslu, pa doći i koristiti. Dobro. Evo sad ovo, pružni dio je pošao, idemo na riječ. Prepuštam riječ dečkima, kad oni završe, imat ćemo Žiža, danas govori dodjeli dosta toga koja ima Mogu ja početi. Hvala što ste došli u tako velikom broju, vidim da je interes za ovaj meeting bio veliki. Kao što je rekao Robi, nisam ni znao koliko imate ljudi na listi za čekanje. Dubravko i ja ćemo danas pričati malo o System Center Configuration Manageru koji je trenutno u verziji RC2. Pokušat ćemo vam malo približiti proizvod. Ja ću napraviti nekakav technical overview u svom dijelu. Dubravko će proći kroz par demova i pokazat ćemo vam na koje probleme smo se naletili prilikom nadogradnje, prilikom same instalacije. Ovo je sadržaj predavanja. Da ponovim, znači ja ću malo o pregledu Configuration Managera, od kuda je uopće krenuo Configuration Manager još od SMS-a. Ne znam koje je to godine bilo, znam da je 2003. SMS bio, prije toga ovaj SMS prvi, ne znam. Malo ću proći kroz same funkcije i uloge u Configuration Manageru 2012 RC2. Onda će Dubravko krenuti sa svojim dijelom planiranjem, implementacijom i pregledom. Malo ćemo vam objasniti kako to sve skupa izgleda. Malo ćemo vidjeti konzolu, sam Configuration Manager. Nadogradnja kako, kada i na koji način, to je onako jedan najveći problem bio u ovom našem scenariju. Monitoring budete vidjeli, napravit ćemo jedan demo, deployat ćemo Windows 7 kroz Configuration Manager 2002. I na kraju par riječi osvrnut ćemo se na uvijek bitno stvar, to je backup i recovery. Pitanje, ko od vas koristi Configuration Manager u produkciji i koju verziju? Verzija? Sedmica? Ništa. Dobro, 2012 neko radio. Dobro, Luka. Luka je bio Digital Agent. Evo ovako, ja kad pričam o nekom proizvodu koji je novi, volim se osvrnuti malo na stare inačice tog proizvoda. Prvi je bio System Management Server. Iskreno nisam se trudio da saznam koje je to godine bilo, ali evo imam jedno pitanje za vas. Ko odgovori točno da mi će trugalicu za let? Ja bi napomenuo da to Windows 7 trugalicu za let. Nije obična trugalica. Ako mi zna reći koje je bilo, odnosno koje je kodno ime bilo SMS. Ili Herbert. Ja, a zna li neko koja je dobro, nema veze. Zna li neko koje je kodno ime 2012? Vi next. Super, sad sam postavio 2 pitanja na koje niste dali odgovor, sad vi mene nemojte ništa.
Dakle, nakon toga je došao Configuration Manager 2007 u 3 verzije R2, R3 i imamo sada Configuration Manager 2012 RC2. Beta je izašla, koliko se sjećam, prošle godine u 4. ili u 5. mjesecu. Krajem godine je bio RC i početkom ove godine ne bi se pravi RC2 ili sad prije. Ja se samo gledam, ne pitam. Jedno zanimljivo pitanje uvijek se postavlja na našim grupama, kakav je sistem licenciranja, koliko to košta. Svaki put velimo, pitajte vašeg process menadžera ili kako se to zove. Partnera ili sad smo se potrudili barem link staviti. Da, možete, prezentacija će biti ali evo Dubravko, samo kratko, što se tiče samog licenciranja, cijena još nema, cijene će izaći u 4. mjesecu kad bi trebao izaći finalni proizvod. To je prvo, drugo, licencirat će se kao System Management Suite i više, stvarno puno više toga možete vidjeti na linku. Enterprise korisnici koji imaju Enterprise Cloud će stvarno proći dobro, to je ono što za sada znam, što smo uspjeli ovako saznati, jel? Jer u Enterprise Cloud će sadržavati i cloud za System Center. Odnosno za Configuration Manager, zapravo za cijeli System Center skill. Ovisi, postoje dva, ono što sam ja gledao, ali nisam se baš trudio pretjerano pamtiti oko tih detalja. Evo, ako možemo dalje. Evo ovako jedan kratak slajd koji su sistemski zahtjevi. Ovo je stara slika. U principu sve je ostalo isto, osim ovog dijela tih servera 2008 R2. To je sa Service Packom 1 i kumulativnim updateom 3. To je vrijedilo za verziju RC. Za RC2 samo treba umjesto kumulativ update 3 instalirati kumulativ update 4. Kako ga ne? Imamo ga. Daj mi reći, kakva je razlika između RC i RC2? RC2. Da. Pa ja osobno osim jedne razlike, a to je bug koji je službeno prijavljen na RC2, nisam vidio razlike. Pa ja ono što sam našao, malo sam ja tražio isto to, jer pretpostavljam da ću se isto to pitat, ono što sam našao za RC2 bi moglo biti ako ne za nekih većih bugova Final Code. A dobro, to svakako i većina ljudi koji se bave ovim produktom je to čula da je to tipu RTM, ali vjerojatno to riješe jedan od Ili ugrađu njega već? Ne, ovako. Kao u svim proizvodima System Center obitelji 2012, ne mogu kategorički tvrditi, ali mogu reći za Configuration Manager i Virtual Machine Manager s kojim radim na dnevnoj bazi, da morate imati posebnu instancu instalacije SQL servera. I za Operation Manager. I za Operation Manager. Da li ide pitanje upita, da li ide Express? Ide Express, čak prilikom instalacije vidjet ćemo prilikom instalacijama nekakav demo što se tiče same instalacije, instalne konfiguracije. SQL Express ide, može se instalirati podržanje, znači mislim da je 2008 Express R2, SP nešto. U principu, ukoliko nemate on ga downloada, kroz downloader ga downloada prilikom broj redirekcije, tako ide na SQL server u downloadu i taj. Znači, ali onda postavlja probleme kasnije, ali nisu problemi što se tiče tamo Configuration Managera, ali ako ćemo još nekakav proizvod koristiti, pa želimo koristiti taj SQL, onda postoji problem. Dakle, svi očekujemo već unazad par godina da za svih naših uređaja koji koristimo rijetko, kod nas koristi samo laptop ili samo desktop računalo, znači koristimo više uređaja, to su smartphone, laptopi, tableti i ostale stvari. Želimo imati i moramo imati pristup u našu korporativnu mrežu, maltene 24 sata dnevno i znači od svuda u svako vrijeme i kao krajnji korisnici mi to očekujemo. S druge strane, od nas administratora koji
upravljamo tim sustavom, očekuje se da svi ti podaci, znači tvrtkini podaci, firma gdje radimo, budu zaštićeni i u principu to je to, a za sve navedeno, znači između ostalog što koristimo u našem okruženju, služi nam Configuration Manager. Ovo su na ovom slajdu 3 najveća razloga zašto koristiti Configuration Manager i oni koji koriste neki drugi alat, evo ja im preporučujem da pređu na Configuration Manager, naravno moram napomenuti ukoliko rade u enterprise okruženjima. Ovakav jedan proizvod neću sigurno preporučiti za tvrtku gdje ja radim gdje nas je 40-ak jer nema smisla, preskupo je, jel tako? Ali svakako da neka enterprise okruženja to je preporuka, pogotovo oni koji nemaju ništa. Dakle, System Center Configuration Manager pruža mnogobrojne mogućnosti za krajnjeg korisnika. Osim slobode odabira aplikacija, optimizirane i personalizirane aplikacije i sam izbor aplikacija, šta to znači? Korisnik ima primarni uređaj, vi kao administrator ste mu dozvolili da na svoj primarni uređaj smije instalirati produkte koje su po policiji kompanije dopuštene. Međutim, on ima nekakav drugi uređaj i želi se spojiti s tim uređajem i koristiti tu aplikaciju, jednostavno to nije dozvoljeno. Configuration Manager možemo mu omogućiti da se spoji na Terminal Services Gateway, da se spoji RDP-om, da koristi aplikaciju kao takvu u nekom virtualnom okruženju. U današnje vrijeme najvažnije je našim šefovima prezentirati neki proizvod koji smanjuje troškove. I kad dođete šefu i kažete, ako ovo implementiramo, smanjit će se troškove, to će mu izvući osmijeh na lice. Jel' tako? Valjda, bar je kod nas tako. A da, vidiš, pa to je fakt. Ako se osvrnemo na Configuration Manager 2007, morali smo imati više sajtova i administratorima nije bilo, u biti nisu ne bili granulirani u smislu da možete određenim sajtovima svakom administratoru, ispravite me ako griješim sa Configuration Managerom 2007 sam jako malo radio, ove kolege koji to koriste mogu reći. Dakle, vi niste mogli granulirati administratorima koja prava ima. Nego je u principu, grubo će se izraziti, svako mogao raditi ono što je htio. Jel' da? Kroz Configuration Manager 2012 imamo mogućnost na samoj konzoli napraviti bolju granulaciju tih prava. Nešto kao delegirani administrator. Pa ne znam, pričao sam nešto o Virtual Machine Manageru, kako to izgleda, pa nešto slično tamo. Ako razumijete šta hoću reći. Osim, dakle, to je ono što ujedinjuje infrastrukturu. Osim toga, olakšava nam administraciju, što je nama administratorima koji radimo sa jako puno tehnologije, vjerujem, većina vas isto kao ja radi sa ne znam, 10-12 različitih tehnologija i ne možemo se poloviti onako kako treba. Znači, olakšava nam samo administraciju tog sustava, imamo opštedne mogućnosti upravljanja i samim time smanjuje kompleksnost infrastrukture. Molim, neko je pitao nešto? Ovo je jedan kratak pregled šta se je promijenilo u Configuration Manageru 2012. U Configuration Manageru 2007 ste imali Central Site, pa ste imali jako puno primarnih sajtova, pa sektoralnih sajtova, pa svaki sajt mora imati sve distribution point. Zapravo je jedna kompleksna infrastruktura ako gledamo sa stajališta trenutnog kada imamo Configuration Manager 2012. Osim što imamo novu, znači Centralni Administration Site, koji se sad tako zove, nije više Central Site. Da ne čitam sad ovdje, možete sami pročitati, znači da mora
se kreirati prvi, ne može se dodati naknadno i tako dalje. Što se tiče promjene na infrastrukturi, imamo samo jedan tip distribucijskog, znači distribution pointa. I u principu što piše ovdje site servers, znači može koristiti samo 64-bitni sustav, znači osim distribution point. Ovdje je jedna bitna stvar, remote control with control alt delete, to niste mogli u Configuration Manager 2007. Kroz Configuration Manager, znači možete na taj način, što je mnogima od nas i meni isto uvelike, puno znači. Promjene. Od promjena u Configuration Manager ovako jako puno toga ima. Ja sam evo iskreno tu napravio jedan šalabater jer izvukao sam u ovih 5 stvari koje su po mom mišljenju onako za reći. Kao takav Central Administration Site je sada top level cijelog Configuration Managera. Ne trebamo više, znači toliko primarnih sajtova, ne trebamo više toliko granulirati naš Configuration Manager, nego sve maltene obavljamo preko tog centralnog administracijskog sajta. Promjena je kod sajtova i hijerarhije. Nastale su promjene kod deploymenta samog klijenta i u biti ovaj software deployment and content management je doživio sitne promjene, međutim monitoring i reporting je doživio jako promjena. Recimo u 2007 nije bilo mogućnosti alerta. U 2012 imate mogućnost alerta, meni to osobno puno znači da mi se pojavi nešto kao alert, da nešto nije u redu. Ne. Nema kom ovoga... Sve to ćemo vidjeti kasnije kako se taj monitoring i reporting konzola, u principu monitoring konzola ima već je built-in sam System Center Configuration Manager, s tim da naravno prilikom nekakve kreiranja paketa ili nečeg stvari koje želiš pratiti, ako imaš kom možeš odabrati paket. Ne želim da to ide u Configuration Manager, nego imam kom i želim kom koristiti za to. Tako je. Evo što sam promijenio, promjene ovako izdvojio bi promjene na tipovima sajtova i ono što sam malo prije napomenuo, role-based administration, administracija je puno granularnija i može se na nekakvom ljepšem, nazovimo to ljepšem nivou napraviti, zapravo da se zna tko šta radi, jer do sad niste znali tko šta radi, a vi kao administratori, bez obzira što nas ima više administratora u odjelu, želimo da znamo, pogotovo čovjek koji vodi taj IT odjel koš i kako i šta od njegovih administratora radi, jer jednostavno ne možemo pustiti na povjerenje. Ne radi se tu zapravo samo o povjerenju, jer zamislite da se na nekom sajtu pusti deploy neke aplikacije da se prije nije istestirao, ne namjerno nego samo slučajno, da se može i namjerno, jel tako? Ili da se, ne daj Bože, restarta, odnosno rebuta server koji je u produkciji, koji je od, ajmo reći, životne važnosti za produkciju. Ukratko, hijerarhija prije, ovako jedna šema kako je Configuration Manager 2007, kako je to izgledalo u Configuration Manageru 2007, sada isto ovo imamo, znači puno manju potrebu za nekakvom za hijerarhijom kao takvom i automatski smanjuje posao nas administratora. Ovo su top 5 stvari u System Configuration Manageru 2012. Ovo je lijepo na papiru, ali iz iskustva tu ima ovako dosta magovitih stvari, vjerojatno će to u RTM-u popraviti.
izdvojio bi Software Center and Application katalog gdje krajnji korisnik ima svoj self-service portal, ovdje se to zove Application Self-Service, meni je ostao self-service portal iz Virtual Machine Managera. Dakle, vi ste, imam jednu bolju sliku. Znači, vi imate tu nekakav, u knjizi jedne što sam čitao malo o Configuration Manageru piše App Store, a knjiga je Microsoftova. To me je malo to zbunilo. Iskreno. Dakle, jedan kao krajnji korisnik kad otvori self-service ima u ponudi aplikacije koje su mu dopuštene za instalaciju i za korištenje. Ja bih samo napomenuo ovo lijepo ovako izgleda. Međutim, ako ovo ne gurnete kroz neki favorit krajnjih korisniku, poprilično nije uopće jednostavno doći do ovoga. Znači, to je ono što je prilično zbunjujuće, pogotovo ovaj web page, ako nije neki favoriti, ne korisnik ga ne gleda, sad ne može kliknuti jednostavno da doći do toga je onako prilično komplicirano. Ovako, kad ste instalirali dosta deploya agent, automatski ide deploy agenta za System Center na klijentsko računalo ili laptop, moram napomenuti da za mobilne uređaje mora ići instalacija samog uređaja, znači ne postoji još, možda će to napraviti deploy aplikacije na uređaj, nego morate sami vi kao takvi instalirati agenta. Ovo je bug, nisam našao službenu objavu od strane Microsofta, recimo ovo je konzola od System Centra, pokrenuta sa računala klijenskog, gdje sam stavio da ima aplikacije to je aplikacija ona se kao takva ovdje ne vidi. U RC-u je se vidjela, a u RC2 verziji se ne vidi. Ja pretpostavljam da je to bug. A kad otvorite portal, koji ima ovdje link, onda tu aplikaciju možete vidjeti. Naravno, ukoliko se korisniku stavi prava, ima opciju install, ima required approval, znači da vi kao administrator možete postaviti sve aplikacije koje želite, ali ako je yes na required approval, onda vi kao administrator morate aprovati nakon zahtjevanja krajnjih korisnika zahtjeva za instalaciju te aplikacije. Ako ste stavili ovdje kako je tu navedeno, korisnik bez pitanja može instalirati aplikaciju s tim da, ako je ordinary domain user, ne može to napraviti. Znači, krajnji korisnik dalje mora imati admin prava za lokalno. Nažalost, da. Naravno, za neke aplikacije koje to ne traže... Čak niti ne, budemo pokazali, ima jedan demo, kažemo dosta demo prijemljali. Demo su snimljeni jer baš ono instalacija Configuration Manager sad bila krenuli smo tu. Već to veliku većinu demova, probat ćemo napraviti live deployment Windows 7. Sve ostalo smo snimili, čak i to smo snimili koliko nam nešto počelo kad se aplikacija deploya, znači kad kreiramo aplikaciju za deployment, onda kažemo user može odabrati, znači deployment je kao available, sve da user može odabrati želi ili ne, možemo reći ok, nek traži approval od administratora ili ne, no međutim, aplikaciji kažemo da li će se sa user rightsima instalirati što ako user nije admin, reći ok, instaliraj sa admin rights. Većina aplikacija, vidit ćemo poslije, većina aplikacija se zapravo instalira kao Entity Authority System pozadine, jel? Znači, to je. Znači, ne treba klijent korisnik može doći ako mu je approvan. Ako mu je approvan, jako je recimo u Enterprise. U Enterprise okruženju može, ako dođe kroz portal, tako, ako dođe, ali mora doći, inicijalno mora doći na web page, znači ne kroz agenta, nego baš na ovu web stranicu koju ovdje pokazuje i onda može reći ok, jer tu imate Quiet Application, pokazat ćemo to kasnije još kroz nekakav demo. Ok, evo baš sad gledam malo ovaj slajd pa mi ti na More from that point,
Protection, jel ga koji instalirao kao običan user? Forefront Endpoint Protection, 2000. Ali nisam probao, tako da. Služeno se može kroz taj security dosta stvari delegirati, ko što mi radimo. No, međutim, kažem nisam uspješno srećao da je. Nije ni bilo kako da. Ali evo, ajmo nastaviti. Evo, dakle, Đurđa je zatražila aplikaciju, odnosno poslala je zahtjev koju aplikaciju želi instalirati, znači pomoću self-service portala gdje je izabrala. Website provjerava korisnikova prava, šalje site serveru i povratak ide nazad, server kreira prava i dopušta prolaz prema tom klijentu. Instalacija započinje i šalje se informacije site serveru. Đurđe. Ne može Đurđe dopati. Šalje recimo zahtjev, tipa njoj treba aplikacija. Može. Koje konkretne aplikacije vidiš? Na kojem konkretno Da li su to third party aplikacije, poslovne aplikacije, nešto što je... Evo, na primjer, imamo u firmi nekakvu aplikaciju za kamate. Dobro. Njoj se treba instalirati, međutim, recimo, mi to nemamo tu u spisku. Da li Đurđa, Đurđa onda ne može odavde odavljati na ovaj način koji Romeo pokazuje. Nego mi moramo ubaciti. Mi moramo ubaciti, naravno, mislim, referenka, ako je tako. Znači, aplikacije koje nemaju katalog, nam ne mogu staviti katalog. Znači, mi moramo to. U tom slučaju mailom, telefonom, doktor si vrati od ureda i kaže Luka, dođe mi s kamate sredi. Ja bi... Više ne možemo po userima staviti na aplikaciju. Per user, per business, per device. Dobro, To je novost između ostalog, hvala što sam me podsjetio, u 2012. Znači imamo permission per user i per device. I dobra stvar je što se kod njega mogu kontrolirati onda licence, što ti je gdje instalirano, kasnije, da li ideja još u cijeloj priči, određeni software, da li će određenim userima prava, instaliraš im software, oduzmeš im prava, makneš im software, dodijeliš još nekim drugom, znači može se kontrolirati po potrebi koji će distribuirati koje licence. Dame imaju prednost. To je na nivou sistema ili na nivou usera podijeljena aplikacija? Na nivou sistema. A sa userama i dalje, to je malo sličan ovih, je 12 možda podijelati na nivou usera. Na nivou usera, a na nivou device. Možete na nivou usera i na nivou device, to je Romeo već spomenuo. To sam baš kolega, znači, da. Možete, pokazat ćemo kasnije. Ja bih se htio samo malo vratiti, da robio, pa mi je onda security u glavi. Prošli put kad sam predavao letio, to na TMG je bio. Otvorena opće tema nije bila TMG. Dakle, ako se ne bude radilo, znate koje haške mora. Ja bih se osvrnuo na antivirus, odnosno na Forefront Endpoint Protection 2010. Koristili neko taj free tool. Da, u Configuration Manageru 2012 RC 5 morali ste posebno instalirati, to se zove FAP server, koji se integrira u sam Configuration Manager i na taj način ste onda mogli nadgledati, odnosno deployati FAP agenta, instalacije samog Endpoint Protectiona i nadgledati, odnosno monitorirati u kojem se stanju, da li su definicije prošle, da li je neko pokupio kakav malware i tako dalje. U 2012 RC2 Endpoint Protection 2012 je već integriran kao takav, ne treba ništa posebno instalirati, nego samo treba deployati okolo sam produkt. I to je onako, evo ja sam probao na jednoj desnoj domeni, sad mi je žao, instalirao sam Configuration Manager 2012 RC u produkciju i onda sam, da bi uopšte mogao nadgledati klijente, da li su up-to-date. Ja sam besu koji su instalirao bio. Kad nagovori da instalira RC u produkciju. Ali ja imam Dobro,
ja bi sada prepustio malo riječ Dubravku, poslije ću se vratiti na deploy Windowsa 7. Ok, imam pitanje reći. Prvo gledam ovo za posao za integrirati, to sam pročitao, da sam kao izrazilo za investiranje inače. Naime, od prošle godine Lenka, to je kao da je uključen posao za svaku politika, to je da nema potrebe dodatno naplaćivati sam servis u komponentu, da je automatno integrirana, prije toga je bilo odgovorno, da mogu kupi nijesu, naravno. Tako da je sada integrirano u testu, da riješimo prošle godine, a ovo je sve da je još prvo dana. Hvala da ima. Pitanje je sam imao vezano za ove katalogije software. Ajde, Windows 8 i sada priča koja nam dolazi u tičina Windows 25, gdje će korisnik može doći do aplikacijama, kupovati i istirati aplikacije. Moje pitanje je da li to sve integrirano u sa nekakvim vanjskim katalozima proizvođačima ili za sada nismo naletili na tako uopće, nismo uopće razmišljali u tom smjeru, ja sigurno ne znam da li je Romeo, ali moja konkretna ideja uopće nije bila da idem u tom smjeru. Trenutno Windows 8 je izašao Consumer Preview, još ga nisam uspio instalirati, Developer Preview jesam, vidio jesam onak izgleda zgodno, server 8 je u beti, kako će izgledati konačno kao finalni proizvod i u enterprise okruženjima i okruženjima u kojima svi radimo, i dalje će postati sigurno security, znači da ne možeš koristiti stično marketplace, sad imam svoju karticu i žežnje instaliram ti na mašinu što god hoću. Znači, i dalje, bez obzira na sve što će biti divno, kratko i moći će se browser, postaće, vjerujem da će postati, znaš, sad perspektive kako ja vidim stvari, a to da će postati sigurno način da zabraniš korisniku da možda ću moći vidjeti kako aplikacije postoje, ali baš da ih znaš ono instalira samo, ok, što su besplatni, samo skinem instaliram ili platim pa instaliram, mislim da to ne bude baš tako išta. Koja ne treba raditi prava ili u budućnosti većao na taj način da imamo samo vidim, znači do sada se ništa od toga nije. Ne, nismo ni u tom smjeru niti gledali. Reći doći. Pričamo da kada se moguće probati. Da. Da li je moguće tajna? Da. Ali ono što nismo uspjeli mislim u principu to je sad, ako pričamo, ja tu vidim jedino problem licenci. Zašto? Zato što recimo ja sad sjedim za ovim računom, ulogirao sam se, meni treba karikiram. Corel. Ok, ja sam se ulogirao, Corel mi se ovdje instalirao, ja sam se odlogirao, Corel je ostao. Sve u redu, nakon toga, ja bih zamolio da zanemarite, nisam isključio na TeamVieweru notifikacije. Ono što se dogodi, ja kad se odlogiram, aplikacija se ne deinstalira. Ja odem na neko drugo računo sad radim. Hop, imam recimo jednu licencu za Corel, ulogiram se, opće će mi se instalirati Corel jer je assignano na mene kao user. E sad, kako se pokriva to kroz licence, to... Programi koji su licenca vezati za samo fizički stroj. Da, to je veliko. Onda, u tom da, ali mislim općenito, upravo zbog toga jer politically mi imamo više uređaja, nije više na ono first device nego baš u periodu. Sad licenciranje kod Microsofta, samo ne znam da li znate, postoji cijeli jedan track tečaj, dobijete čak i certifikat Microsofta kao što je MCP, MCIT Pro i tako dalje, dobijete čak i certifikat da ste za licenciranje expert. Prema tome, priča licenciranja kod Microsofta. Ok, ajmo dalje na temu. Dakle, ono što je bitno kod Configuration Managera, potrebno je ispuniti sve zahtjeve. Zahtjeve vidjet ćemo kad pokrenemo instalaciju. Prije same instalacije, bitno je access server engine. To obavezno pokrenete da vidite u kojoj fazi je vaš server, što vam treba, što vam ne treba. Meni se recimo na RC-u dogodilo, pa sam išao tim, kad sam instalirao RC, pa sam išao u tom smjeru, javio mu jednu trenu da ne može instalirati RC jer nema VSUS instalirati. Ja sam morao prvo instalirati VSUS, pa sam kasnije imao reinstalaciju VSUS jer sam htio da gledao istu bazu koju koristi i SSM i tako dalje, ali dobro, sve otkom potom. Uglavnom, kažem, potrebno je zadovoljiti sve zahtjeve. I ono što je bitno, collation, na RC-u recimo radika, kako se radi s RC-om i s RC-om su dva,
Nestel je bila simpatična razlika, vi instalirate SQL, tup, nek sve divno leti, instalirate sve, niko vas ne pita, nikakav collection, sve radi. Probate spojiti neki drugi produkt, recimo konkretno ja sam probao spojiti s kom, a kažete gledaj nemaš dobar collection. Promjena collectiona na bazi, ovako nije to tako velika mistika, osim, pokazat ćemo to, znači u starom demo instalacije ima taj jedan dio. Simpatično je ako nemate Configuration Manager bazu, onda radi, collection se može promijeniti, ali ako imate Configuration Manager bazu, nikako ništa, pod nijednim uvjetom, nažalost ne možete promijeniti, to uzmite s jednim velikim uvjetom, jer evo kolega Luka koji sjedi ovdje u drugom redu, se muči s tim već 2 tjedna. Ne, da se mijenjati kasnije. Vidjet ćete, i za sve baze, da imate tamo, ne znam, ja imam report tem bazu, S2SRP bazu, OM bazu, ali Configuration Manager bazu, ne, to ne radi. Configuration Manager mora imati ovaj collection. Mora. RC2, da, RC2, a RC se instalira bez ikakvog problema u collection. I radi ko sam. Ali, kažem kasnije, on javlja, kad pokrenete ovaj server readiness, onda on sve kaže za sve one točkice koje. No, međutim, ajmo ja bi samo malo probao se sad prebaciti na demo. Mislim, dobro. Evo ga. Evo. Ja ću pokrenuti install demo. Bude. Dobro. Ok, ajmo ovako prvo. Prva priča koja je u Active Directory u sistem morate kreirati kontejner koji se zove se, ako se ja dobro sjećam, System Management i morate dati serveru na koji ćete instalirati Configuration Manager sva prava. To je prva stvar. To je prerekvizit. Bez toga, on kao to nešto što sam iskreirao neće vam raditi dobro. Znači to je ono. Prvi koji razvijete. Ništa ima ono. 2007 imanje Active Directory šeme i htio bih napomenuti koliko imate instaliran Configuration Manager 2007. Isti prerekvizit morate napraviti, znači morate ekspandati Active Directory šemu. Kada instalirate, ako ćete prelaziti na Configuration Manager 2012, to ne morate raditi, jer ste ispunili zahtjev i za 2012. Ok, ajmo malo ovo brzo. Ovaj video traje sat i 5 minuta, mi ćemo ga negdje, Robert, hoćemo moći ove demo staviti negdje na sajtu. Ne, nisu megabajti će nije nekakvi, ovo je najveći, to je 100 megabajta. Znači bitno je, ajmo ga pobrzati malo. Ok. Ovo je problem sa permissionima jer sam treba zaigrao malo. Ima jedna točka na idućem slajdu, treća točka se zove brzoplet. Da, brzoplet od admina. Ima nešto što se zove adminovi smrtni grijesi, to je ovako interesantno. Da. Evo dobro sam vadio krv 2 tjedna sada. Sad samo njemu. Da, vadio mi krv jer je Romeo step by step, ja sam kao sve malo po malo. Ovo je instalacija, pustimo instalaciju SQL, ajmo još dalje malo pričati. Znači treba instalirati taj kontejner, trebamo prava, treba extended Active Directory šemu, treba instalirati, ne treba sve. Najjednostavnije i najsigurnije ćete biti da će vam sve raditi kad instalirate sve ovo. Pitanje, čega niste uključio ovdje replikaciju? Ako SSM se replicira preko SQL replikacije? Gdje se replicira? Zašto? Jer ti replikacija ne treba ukoliko nemaš drugih sajtova. Replikacija ti je bitna samo ukoliko imaš više sajtova. Gdje se replicira, to je pitanje. U ovom slučaju je single site. Znači okruženje gdje
nema potrebe za replikacije. Da, jer ideja je, u principu kaže, ja kad sam proučavao malo ono kako instalirati, šta je ovo, ono, onda čovjek kaže, gle, nema odlična stvar, daj, stavi sve. I on ima SQL, svega bogato, a ne treba, ne? Ajmo malo još probati pobrzati. Tu je negdje ova priča sa collationom. Da, pa zato bi ovoga... Evo ga, dobro, tu smo. Evo ga, creation. I sad sam odabrao, i što je simpatično, odabrao sam krivi collation. Ok, vidite svi. SQL Latin 1 General, CP1, CS, AS. A treba biti CI, ajde. Da. I evo, tu sam malo fulao. Zato se kasnije, naravno što se kasnije radio se promjena collation'a, prije instalacije configuration manager faze. Kažem, Luka je ovoga, je ovo gledalo dalje, nije? Dobro. Luka je poslije, kolega Luka, koji je moj SQL guru privatni, je poslije još uvijek kopa po tome kako promijeniti collation na aktivnoj bazi, jer smo krenuli poglednikom, ok, imamo aktivnu bazu, treba promijeniti collation što sad. Znači imamo, ne znam, hrpu korisnika, imamo kompleksnu infrastrukturu. I onda ne želimo instalirati novu koja je pod drugim collationom, ono što smo našli, ok, aj kreni iz početka, šta ću s ovim podacima, znaš ono. Tek kad vratiš vlastiti collation, stvar smo već probavali, tako. Koji? Da, ali onda ti sve ti onda izvrti, a nećeš da se svi akaunti vrte pod tim. Zašto? Sad. Zašto ne? To se robu. Ok, tu je čak i instalacija, tu je uključena i instalacija. Dakle, SP1, uključena instalacija, Cumulative Update 4, pa ću ja probati ovo malo pobrzati. Idem probati naći dio gdje... Čekaj, mi imamo i cijelo ovo vrijeme gdje on instalirao SQL sat i pol vremena. Ne, srezali smo koliko je išlo, srezali smo koliko je išlo. Srezali smo koliko je išlo, ok. SQL update je ok. Sad ono što sam ja, samo ono što u ovom slučaju što sam napravio, vrstu sam kao rolu digao ranije, znači kad sam podigao SQL, onda sam digao vrstu rolu i onda sam krenuo dalje. To je sa dizanjem vrstu rola. Znači video ne traje 2 sata sa skraćenje koliko je moguće. Ajmo dalje. Samo da sam spojio tu bazu. AES, .NET Framework 4.0. Vrstu ne konfigurirate, znači dođete do ovdje. Dođite do ovdje, kad ste došli do ovdje, onda ne konfigurirate Versus. Dobro vidjeti da se ne vraćam sad o problemu. Znači Versus ne konfigurirate, instalirate ga, stavite ga kad dođe do one konfiguracije, kažete cancel. Konfigurirat ćete ga kasnije kroz Configuration Manager. Tražim sad samo priču gdje se sad extend the schema, gdje evo ok, ovo mi je. Dobro, ustavili smo. Znači, prerekvizit. I za sve ove prerekvizite, to smo mogli dobiti sve u samom startu kad smo pokrenuli onaj access server readiness. Mogli smo dobiti šta, gdje, kako, šta fali, šta ne fali. Zato što mene ovom slučaju zavrimo, ok, svaki SQL server question, šta sam sad bio napravio, sam skužio da treba biti C i ja sam stavio komparaciju, tamo, CS, dobro. A penalty level za mene treba biti minimalno. Minimalno treba biti 3000 R2. Znači, mora biti maksimalno. Ne, minimalno.
To je nešto maksimum jer ovo ne radi nositi ovom. To, Robert, to nije baš sve picture, molim te, nemoj tako. Znači, to je minimalna. Server 8 puta na vratu, obveti smo već, jel? Da. Pričamo o instalaciji, jer nisam sam stavio... Ovo instalira na betu, ali u prvoj verziji nije niš. Probao neko možda nositi. Ne, ali sad si mi dao ovoga ideju. Ajde, još ću priču Tim da dobro koji je sad napomenuo da instalacija je samo na level R2, ali instalacija R4 verzije ide na 2003. Ja imam dignuto tako da. A još uvijek zbog par XP mašina mora biti na... Da. Ovo je sad promjena collision. Znači, shvatili smo u onom trenu, ako ste vidjeli, shvatili smo u jednom trenu, kako mi javi da collision nije ispravan. Naravno za promjenu collisiona napomena, bitna napomena, još uvijek nema configuration manager baze. Da ima configuration manager baze, onda se instaliraj sve, makni configuration manager bazu, promijeni collision na server, instaliraj form. Da možemo kroz... Ne. Generalno promjena collisiona ne ide, nego jedino ovako, znači za cijeli server. A onak možemo samo Stavljanje nove baze i svaki ima podatak. Ne radi. Vratiti stari collision. Probali smo sve. Kontaktirali smo Marka Čulu, Dejana Visnera, Josipa Šabana. Dobili smo svih isti odgovor. Šta ste radili, vidite, da iz početka mislim, ajmo, planirajte kako treba, jel? Ja bi se htio malo nadovezati sad kad je Dubravko spomenuo deinstalacije i te stvari. Ja sam configuration manager. Samo Robert, vidio ovaj demo, jel? Demo ide preko live meetinga? Ide cijeli desktop i share ne vidi. Da, vidim da tu nešto vidi. Dakle, samo configuration manager sam deinstalirao jedno 5 puta. Nisam uspio ubiti rekord, ali na produkcijskoj domeni nisam uspio ubiti rekord za instalacije Exchange-a. To je bilo jedno 8 puta. Ukoliko ćete to raditi... Imate jedan alat, zove se anti-edit i treba će vam reći. Kroz Programs and Features i on makne sajte, Veselje rekao makne. Međutim, u Active Directory rješenju, odnosno u Active Editu, samo pobrišite onaj kontejner system management i ponovo ga iskreirajte i predlažem novo ime mašine i novo ime sajta. Evo, to je ovako iz iskustva, ako će, da ne bi negdje ostalo, nikad se ne zna. Može ista mašina, da, ako je reinstalna. Rename, join i tako da. Ok, ovdje u principu koje ovdje ste imao greške pri kraju, osim, znači minimum .NET Framework configuration mora biti .NET Framework 4.0 instaliran u serveru. Bit mi je instaliran ovdje, ali nije instalirano, to samo malo, to će se vidjeti ovdje, nije mi instalirana komponenta za IIS 6. Da, nešto, neki kompatibilni, nešto je. Imam jednu lijepu slikicu ovoga koja kaže točno ovoga što sve treba instalirati za IIS. Mislim ovako, on će raditi na 4, ovo su prerekviziti, on će raditi na 4, javit će grešku i radit će. Greške koje se mogu dogoditi ako nemaš dovoljno rama. To jedno treba ti počne odbijati SQL client connectione na bazu. Jer nema više rama, ne može handlat. I onda recimo po pol mašina ti se instalira, nešto po pol ne znam zašto. To je recimo 3. Naravno da ne. Jedino je dovoljno rama. Memoriju i to staviš na 2 gige, 3 gige. Uvijek mu možeš staviti veći file da bude malo veći. Upravo tako. Na SSD-u, da. Ok,
ovo je instalacija .NET-a, da ovo sad vidimo dalje, provjera rekvizita. Probaj se. To brzo instalira. Da, naravno. Evo ga, znači ES6 VMI compatibility, to je ono što fali da bi PIS radio sa šismatom. To je komponenta. I ovoga, nakon toga, To piše u guide. piše? Da, to piše u guide. Pa treba čitati. Dobro, pa na kraju. Kad ne ide, onda je STFM na kraju. Kad ne ide. Ok, evo ovako, kako je meni ispalo na kraju u ovom demo instalaciji, znači SQL server može memory allocation. Znači to je ono što fali memorije, znači niste ima 8 giga. Nego 512 megabajta. A ne, 4 giga ima, stroj ne bi vjerovao, ima 4 giga i na 3 giga isto neki prsti, ali ti znaš možda da znao u jednu trenu, ok, reći, daj mi sav RAM. Jako je dynamic. Ne. Ovo je na potpuno drugom mjestu. Lukra nije ono na što ti ciljaš. Ok. I sad nakon toga ide instalacija. Pitanje. Dobro. Ja bi dao odgovor. Ajde, naravno. Ja bi isto dao neko odgovor, ali ti. To je po Marinovoj preporuci, Marin se isto zaprkavao sa installationima i tako napravio digno sve česta. Nisam ga. Ja ti sam od SQL-a. Marine, pozdrav. Što se tiče... To je bilo pitanje. Marine, ti se mena, da čuješ. Ne, moja preporuka je ne. Ovako, imamo System Center Configuration Manager, na njemu mora biti instaliran SQL server i onda na taj SQL server vežeš sve ostale System Center proizvode. Od VMM-a, od COM-a i tako dalje. Protivno neće raditi. Jel tako? Znači, ako za Configuration Manager koristimo neki drugi SQL. Evo, to je ono što mogu reći. I to je Marin rekao, ako Marin griješi, riješim ja, ali mislim da Marin ne griješi. S tim da ovako, moja preporuka, ako se radi o produkcijskom serveru na kojem se vrsti nekakva baza, da li je poslovna aplikacija, da li što god. Znači, nije SQL server koji imamo licencu u firmi, imamo instaliran, ne znam što ćemo s njima, troši struju i server radnu memoriju, nego baš server koja je produkcija, ja bih to iskreno, onako toplo, moja osobna preporuka, hajmo to razvojiti. Jer ako rikne, management salati, ok, idemo popravljati biznis, možda će osjetiti, možda neće osjetiti. Ali ako rikne jedan jedini SQL koji imamo u firmi, a nakrcali smo sve, onda neko iz biznisa stoji ovakve tebe i ovak pita, jel smetam, da ti moraš popravljati. To je katastrofa. Pa ne, može biti 2008 sa SP, Romo je tamo imao pokazan SP3 i CU, Ako se ne vladi, ne znam, CU neki kumulativni adres zadnjim planom. Za drugi je 2008 R2 sa SP1 i kumulativnim adresom 4, mora biti za RC2. S tim da, on sam, ako nemamo SQL, on će sam downloadati Express prilikom instalacije. Evo, što on downloada? Sad on downloada tu čuda neku stvari, jer je on pizza za prerekvizite i možemo ga pustiti, to će relativno brzo, on je 622, ali downloada Silverlight, downloada .NET, cijeli kompletan plan, downloada SQL Express i sve to strpa u jedan direktorij i on to koristi kasno za rad prema njegove potrebe. Evo, to je... A vjerojatno, Htjelo bi probati, ja ću probati za biznis. Dobro? Dobro, evo, ovo je downloada, znači u ovom slučaju SQL Express X64 downloadera. Bez obzira što ima sam Configuration Manager downloada to sam sebi. Dalje konfiguracija, ime sajta i tako dalje, kažem, ne može biti dostupan na sajtu.
Dobro. Mislim, instalacija traje cirka 4 do 5 sati. Znači, od nule. Ako imamo server koji je domain member i sad idemo instalirati configuration. Nakon instalacije. Prođemo sve prerekvizite instalacije, podownloadamo sve, evo, jedno 4 do 5 sati. Nakon instalacije sve izgleda ovako prilike. Ajme još pustiti da se to odvrti. Može instalacija. Treba ne, gleda. Evo, ja sam instalirao prije 4 dana i friško i treba. Koji je od onih puta koji si spomenuo? Meni je ovo četvrta instalacija neki. Ok. Inicijalna konzola. Kad smo ga instalirali. Sad. Ajmo na demo broj 2. Koji kaže Initial Configuration. On traje znatno manje. On traje nekakvih 60 minuta. Znači, connect to database. Šta treba kreirati? Kad se instalira, treba kreirati boundary, se treba ga povezati sa direktorijima, treba dodati rola. Prva rola koju sam ja ovdje dodao je rola koja je update. Znači, evo kako otprilike to izgleda. Probat ću isto malo pobrzati, zaustavite me ako je nešto interesantno, zaustavite me u tome. Evo, znači odaberemo od rola software update point, da li koristimo proxy, ne koristimo proxy, kakva je situacija sa izlazom na internet, što će on koristiti itd. Koji portovi se... Da? I mora se stavio SSM. Ako već imamo konfigurirali BSU, dobro? I stavimo SSM, dažem kupi njegovu konfiguraciju. Ostavio je instalaciju BSU u jednom trenutku. Šta imamo već konfigurirali? Ovako, možeš svakako, ako hoćeš da SSM bude software update point, s njim hoćeš distribuirati pečeve, zakrpe ili bilo šta, moraš imati VSU. SSM sam kao SSM ne distribuira, ne radi ništa, njemu je VSU smo u pozadini. I s tim, ono što je moja, nekako ono što sam ja uspio shvatiti kroz sve ovoga što smo upozoravali prije, a to je da u principu VSU je bio potpuno automatiziran, radili sam po sebi, rekli smo onaj automatika provali, critical update i security i on je to radio i sve se distribuiralo, sve je bilo lijepo i kod ovo baš ne ide to toliko automatski. Ovo pitanje je bilo, većina što konfigurirala VSU. Ne, ponovo, rekao sam, to sam rekao već prije, znači treba instalirati VSU na njega ovako. Pardon, mislite na instalaciju... VSU na nekom drugom stroju, na tom isto. Ne, ali ako imamo VSU negdje drugdje, možemo reći prilikom konfiguracije VSU za samo configuration manageru, ok, nemoj mi kupiti update sa Microsoft update, nego već postoji VSU. Postoji treća tranzicija, vjerojatno postoji. Ja sam radio tranziciju s jednog VSU na drugi, to je prošlo, pretpostavljam da je slična situacija i ovdje, da tako. Dobro, ok. Idemo dalje, znači kako izgleda select product that you want to synchronize, sad možemo tu, ne znam, pa išli koju vrstu samo kriminalna radnja. Ajmo sve, pa ćemo onda, onda shvatiš da ti onak terabajt mjesta na serveru više nisu ostao, trčiš cijeli Microsoft sad da je to lokalno. To je recimo jedna stvar koja se zna sposobnosti kao greška administratora. Daj mi sve, zato ja nisam baš ljubitelj to daj mi sve. Gle, onda imaš krive update, ne? Dobro, software update point smo ovdje dodali kao role, ove role, component server, distribution point, management point, site database server, site server, site system, ide prilikom one instalacije. Znači, to sam podredi, sve ostale role biramo. Ako želite maknuti rolu, gledajte, gore lijevo, remove role. Znači, otvorite ovu konzolu, otvorite, dignete da se vidi site system role, doberete rolu, jedete na remove role, jer inače, evo, vidim da se neko u publici smije, počupo sam kosu jedno 20 minuta gledajući kako ćemo maknuti rolu, jebno. Prije sata, ali ukoliko imamo zakačeno nešto za tu rolu, javit će vam error da ne možete maknuti rolu dok ne oslobodite nekakve stvari koje zadržavaju. I transparentan je isti šta
Ok, znači, ako želimo raditi za software distribution, znači ne bez distribution nego instalator softvera, ono što ćemo pokazati u demo, ne morate paliti rolu, nego se rola Windows Deployment System ne se pali čim uključiti to je PXE. On sam, ako niste propustili na firewallu, samo on radi. Da. Na Cisco isto sam, na svima sam. Ne, na Microsoft Firewall piše lijepo. If you use Windows Firewall on this server, configuration manager automatically configures the rules for all these ports. If you use other firewalls, must configure them. Dobro, ajmo dalje. Ok, sad ja mislim da će Romeo tu imati nešto da dodat. Da li je to stvarno tako ovako? Ovo na RC-u radi ko sam. A kako to radi Romeo na RC2? Ovako. Vezano sam i nebalje, PXE. Ja sam pustio da ide dalje ovo. Lijepo piše i u RC verziji to radi odlično. Dakle, on instalira u pozadini Windows Deployment Service kao takav i radi super. Međutim, kod RC2 u prvi puta kad ineblate PXE, on instalira servis. Ja sam iz neke potrebe iz nekog razloga imao potrebu maknuti, odnosno disablati to, gdje je on maknuo servis u pozadini. Nakon pola sat, znači prošle vremena, opet sam enablao to. Gledajući u logu je pisalo VD Service Successfully Installed. Njega nije bilo tamo. Napravio sam, disablao sam rolu, piše VD Service Successfully Uninstalled. Nije instalirao, uopće servisa nije bilo. Službeno je to bug. Pokazat ću vam kroz deployment Windows 7 šta sam morao i koji workaround raditi. To je bilo prije 4 dana, danas je na tehničkom bloku i zašto kako se to radi, isto to što sam i ja radio, baš mi je žao što nisam napisao post vezano. Ok, ovo su sve role koje on može imati. Jedan od njih je reporting service, znači oni reporti koji smo pričali. I ono što je ovo bio pokazano prije, znači application kako od web service i website point. Bez toga nikakve aplikacije on demand nema. Ajmo onda ovdje se skočiti. I sad ovdje konfiguriranje boundarya, znači kako otkriva, što otkriva. Ima Delta Discovery što je super fora, znači ne usporedi ono što ima pa makne, to smo uspjeli vidjeti da makne ono što je maknuto iz domene. Ako se nekom stroju promijeni ime na domeni, on će ga update ovdje, znači to sve radi kao sad. Što je stvarno čudno, pošto je ono RC verzija, mislim RC, ajde, dobro. Moram biti iskren, očekivao sam manje. Imamo projuriti kroz ovo tako da tu... Ovdje možete odabrati ako želite ono što je zanimljivo feature, a ovisi kako želite da vam izgleda ona stranica u pozadini web stranica, koji vidite moj website nema. Nisam siguran da možemo da možete mijenjati. To ovako da ima... Ok, ono što je bitno u cijeloj priči, oko klijenta, znači klijent, da bi ovo cijela priča radila na kompjutere, moramo instalirati klijente. Da bi nam radio application data u website, moramo ga podeti, moramo mu reći da je Internet Explorer pratiti sajta zonama. Znači, konfiguracija klijenta je podosta bitna. Samo sekundu. Zašto je bitno? Zato što kroz konfiguraciju klijenta radite kasnije, upravljate sa svim što se radi sa mašinama. Kriva konfiguracija klijenta može se kasnije promijeniti, ali onak ima još par stvari na koje smo naletili dok smo probali instalirati klijenta. Luka prvi, Dubravko drugi. Ko? Ajde. Na kojoj količini ovih klijenta je rađeno? Ovo je konkretno, ovo je na demo okolini. Znači, s ovim smo distribuirali par klijenata tak, ali, iskustvo ovoga je na okolini koja ima recimo 100 remote lokacija i jedno 30-tinjak računa u grubo.
Pa o tom ćemo pričati kasnije malo, znači ima ono nekakvi adminovi smrtni grijesi što kad ne radi. I to su nekakvi tips and tricks. Baš klijentsku instalaciju. Pa da, ne klijentska, ali pričat ćemo. Znači možete odrediti, ovdje se konfigurira znači soft radit i koliko često on šta provjerava i tako dalje. Se završi preko agenta koji ti plaća na računalo ili kako? Što? Konfiguracija krajnjeg računala, rekli smo dodaj portal, stranice, sajtove. Ne, to se dodaje ovako, dodaje se u client agentu koji je znači u konzoli. Znači konfigurira. Tako je. A kad ovdje možemo ga konfigurirati prije distribucije, što je bolje, i možemo ga konfigurirati nakon da ROM policy opet kupi, kontaktira configuration manager policy apply. Naravno, klijent se može konfigurirati na ovdje gdje ima sa lijeve strane client settings na nivou grupe koju si napravio. U smislu, ok, svi do 7 klijenti, svi nepoželjni klijenti. Znači da napraviti grupu funkcija koji ti apply, koji kažeš, ali ovo to radi preko klijenta. Ok, nakon slučaja prođeš kod napraviti energetskih strojeva. doćemo do toga. Znači evo, recimo jednu stvari, last installation error, ok, javim da je complete nakon par minuta. Moje iskustvo, nakon restarta se klijent pojavi ovdje. Ono što je još potrebno je ovdje, znači javite da je klijent activity, da ima klijenta, javite, moramo approvati mašinu da bi mogli upraviti s njom. Find the approve, data approve, to je bilo protočno, to ćete doći, to je na 2007, 3 dana čekao da mi se apruvuju klijenti, odnosno jedni došli. Approvaju se odmah. Klik, znači da i klikneš gore approve, klijenti approve i radi odmah. Koji 20 komputer bilo, na svim 50, i onda nakon 3 dana ostali, i onda nakon 7 dana još jedan koji je falio ono. Ne, uvijek klijent koji god dođe uvijek je unapprove. Ali ne sam imao ni mogućnost da ga apruvam. Aha, ne, radi odmah. Radi odmah, ajmo dalje. Klijenta automatski uzgleda klijenta od 2014. na 2011. Ovako, ja sam to pokušao, ali nije bi prošlo automatski, nego sam morao doći kod klijenta, u control panelu otvoriti configuration manager tab i promijeniti samo site. I onda applyati taj site i nakon par trenutaka, da li je to bilo 15 minuta ili 15 minuta, pola sata. Kad se radi onda ovo, čuj, došta ja sam htio vremena možda čekati ili prebrzo sam ja to uninstall novu verziju i tako da... Ja se pre prezentaciju prilici. Ok, zato ovako što ako ne radi, Luka je bio postavljen, ne misliš što ako ne radi. Za sad ono što stane lediti je loša priješnja konfiguracija. Ne, konfiguracija, ne mora biti čak niti konfiguracija mreže loša. Jedna od stvari, iz nekog razloga ne možete doći do admin share na računalu na koje želite instalirati klijent. Ne ide nikakav push, ništa, nego ručno spajanje, samo instaliranje klijenta. Molim? Ne, u ovom slučaju nema stiska, nego računala su na remote lokaciji, postoji razlog zašto se ne može. Ne bih sad ulazio tip davno to, zašto je mreža konfigurirana kako. Ne. Niste Igora, zašto vidiš? Aha, to ne, user je. Znači to su nekakvi trikovi sa konfiguracijom, sa lošom konfiguracijom, znači računala. U jednom trenu ste trebali uključiti nešto ili isključiti, na primjer, isključiti File Printer Sharing kroz ovo ste rekao i sad jednom ne prolazi, ono čupate kosu i zakaj ne može instalirati klijenta na jednom računala. Vidimo je greške. Ovo su mi uočavane greške jer sam na ovo potrošio vrijeme, živce, 2 čira dobio. Što je simpatično, evo stavljamo Robert, ću postaviti pitanje. X53. File Printer Sharing je uključen, ali možeš li remote VMI spojiti njemu? Ne. Na XP2 je remote VMI radi. To ste mogli. I sad imamo situaciju u firmi, mi to instaliramo i prvo probamo se spojiti
remotely VMI, ono zaki nam to ne radi, probamo se spojiti remotely VMI i uzmemo neku mašinu koja je došla netom iz ureda. U uredu se nije palilo davno, još i XP2 na njoj. Koliko često se palilo, jel? I probamo se prvo se remotely spojiti VMI, gle radi. Probamo instalirati, onda smo probali instalirati SSM klijent, nije radi, pa smo shvatili gdje je trik. Palio nam je SP3. Sad instaliraš SP3, ne radi, više remote VMI. Pa što god ti po Windowsu firewallu prčko, on neće. I onda postoji jedna naredba, nakon svega, čupanja kosic, to, kaže net sh firewall set service remote admin enable. I onda magično se to radi. Da, ali gledaj. Da, ali, znaš, na sedmicama radi po defaultu remote VMI. Radi. Znači, uključiš firewall, pristupiš sharing. Windows firewall ti divno, sve pet. Ali to po defaultu radi. Ti u domenskom okruženju se možeš spojiti. Na XP-u sa SP3 ne. Mi smo probali disable firewall, Luka. Evo, Luka je tu, mučki iz pozadine podvada, ali bio je tamo, ne, nisi kriv za ništa, nego radili smo zajedno, mislim, sve katastrofalno, ne, firewall se nemaš spojiti, sve i onda, evo, to smo uspjeli naći na netu i nakon toga sve radi. I brzo splet, evo, recimo što se dogodi, ono što je bilo pitanje, znači imaš već instaliram, pa probam pa neće update, neće se nikako pokazati, zašto? Zato što ne koristi istu bazu, nego zato što koristi svoju bazu, pa sve malo ne bi radio s tim, pa 100 problema koje se mogu dogoditi ovoga. Evo. Dobro. Bojiš da instaliraš ručno? Da, ovo ručna instalacija ovoga nam... Da li kada instaliraš, znači ručno? Da. Recimo ovaj problem, SSD instalirao krivo i trebaš sada napisat na SSD2. Da. Šta se sad radi? Pa sad prvo što ti reći brzoplet, ono što sam mislio brzoplet, da imate jedan simpatičnu grešku, nešto da kažem, pa onda bi otišli napravili pauzu, Robi je mi signalizirao. Ajde da samo ispričam još ovo je strašno simpatično rješenje. Znači, do čeg smo mi došli? Spavamo se ručno na strojeve, znači spavamo se remote na strojeve, instaliramo ručno SSM klijent, probali smo svakakvim skriptama, ove strane, ali ne radi. Zašto? Zato što SSM setup, znači taj mali setup koji vi pokrenete, on se pokrene sa admin barima, no međutim on pokreće u pozadini još milion stvari koje ako nemate adekvatne permissione se neće pokrenuti sa onim permissionima s kojima ste pokrenuli SSM setup jer ih ne proslijedi dalje nego se druge recimo Silverlight mora instalirati, moramo instalirati .NET Framework 4.0 i to vam neće proslijedi dalje, nego to proba instalirati u user file na naravno put. I onda kad to popravite, onda kažete ok, ulogirate se kao admin, brzo skreirate skript i kažete mu brzo SSM setup kroz posebno startup. I onda šta se dogodi? Onda se dogodi jedna interesantna stvar, na klijentu instalirate, stroj se restartava, nemate ga uopće ga ne vidite na popisu klijenata. Znači vidite mašinu, nema klijenta. Spojite se na mašinu ponovno remotely, pogledate, klijent je tamo. I onda zbunjeno. Šta sad? Šta ne valja? Šta nije klijent pokupio? Nije pokupio sajt. I onda morate otići u control panel, doći na configuration manager clienta, opisati ime sajta, reći mu da update to, onda se uspoji na sajt, provjeri, onda ga možete kasnije pruvati, tako dalje. Dobro vam javlja da ima client no. Pa ja vjerujem da bi se broj sajta, ako nije u heksadecimalnom obliku, dao riješiti kroz režiti, čak i ako je u heksadecimalnom obliku da se riješiti tako, postoji trik, ali o tom ćemo kasnije. Danas sam ja pročitao jedan kratki članak vezan za to gdje kaže sve što instalirate vezano za Configuration Manager, instalirajte kod Configuration Manager admin account ili kako vi želite nazvati account koji je glavna zguba, ja to volim nazvati, sam Configuration Manager. Ukoliko trebate instalirati klijenta na ovaj način, kao što ste Dubravko objasnio, tog usera stavite local admina privremeno na stroju na koji želite da instalirati, to će proći. Ok, to je nekako ručno štrikanje, ali opet velim, to je Microsoft dokument. Nažalost tako je, ali ja velim,
pretpostavimo da je to bug i da će to biti riješeno. Imamo još ovako temu, kreiranje paketa deploy aplikacije. Ajde, može. Svako pitanje. Ajde, neko pitanje. Prvo je ima neko. Alan Čukavić. Aleksandar Alešević. Aleksandar Platović. Alan Šančić. Alan Dalibor Kitanjević. Daniel Prleković. Daniel Čulavić. Daniel Morak. Daniel Kenić. Davor Pavić. Davor Maček. Enes Buhar. Domagoj Pilčić. Putin Matović. Ražen Pestar Pahu. Ražen Đurić. Leder. Edin Slatić. Fikre Kođić. Filip Šenjuk. Ane Borazan. Goran Galić. Goran Žarinac. Hrvoje Županac. Hrvoje Kuculja. Igor Lenko. Igor Špuru. Ilija Radogaj. Ivan Bogdanić. Ivan Jerec. Ivan Kolega. Ivica Rević. Ivicu sam ja poslao na teren, bio tu. Josip Ivačić. Josip Šarboš. Josip Kostić. Krunoslav Kutin. Leo Slušanik. Luka Groška. To je Maris Nes. Ovdje. Maris Maliko Tešić. Marija Udinak. Marko Lajanić. Marko Arambašić. Martin Dorić. Antija Marković. Ilda Hadžić. Mladen Šokar. Ale Zajak. Nikola Tagić. Nikola Julovirac. Rene Debur. Krogatit Petković. Saša Kazlovski. Zden Uljan. Siniša Radulić. Siniša Ivanek. Vanja Petrović. Tomislav Šutin. Tomislav Bojić. Tomislav Lugapija. Vedran. Volter Štajn. Zdravstvo Poslončec. Željko Tatić. Oni. Tatić. I Željko Šalić. Ima neko da ga nisam pođen? Ima ja. Aj, koga nisam prošao? Tomislav Balaš. Tomislav Balaš. Ilija Brajković. Poreći sam prošao. Ne neko baci noć, van da je to. Ja imam pitanje, imamo još jedan 40 minuta otprilike, da vam pokažemo sve što smo pripremili. Da li vam to odgovara ili vam to odgovara? Pa ja bi da mi pojedemo pa da se vratimo. Možda da Idemo vas opet tako ovako, znači, vratimo. Ne, imaš ovako. STM i SQL moraš imati. SQL moraš imati. Serveru je preporuka ovo, idemo na ovo, da li je preporuka upgrade ili ovo život, naravno ako hoćeš raditi, ali znači mogu na drugom serveru imati i s tom mogu
po drugim serverima. Tako je. Ok, i kako može imati svoje SQL? Može, ali ti je nula preporuka prekapaš na SQL. Tako je, ok. Prekapiraš njega, backup, tako da mislim da ti je to ono, bez prekisa, iz moje perspektive. Da ja prenosim nekako moje viđenje. Ne znači da je to... Ekipa, možemo dalje? Ok. Kreiranje i distribucija paketa. Znači ono što je meni odlična stvar, što možemo iskreirati i distribuirati nekakav paket. Mogu. Znači u ovom slučaju smo kreirali ekvir paket i to su svake aplikacije. Konkretan problem, McAfee framework nismo uspjeli replace na određenim mašinama. Šta, kako, zašto? McAfee paket, onaj framework. Ono što smo do sad distribuirali, ako vidite ovako, poprilično uspješno, samo da vratim na kratko. Znači, .NET Framework smo instalirali po cijeloj firmi, bez problema. WinRAR smo uspjeli distribuirati na svaka računa koji smo probali isto kao Lotus Notes. Znači, tensor za WinRAR. Ne, testirali smo, sa WinRAR-om smo probali testirati. Znači, sa WinRAR-om smo probali testirati, nakon toga je išao .NET Framework i onda smo Lotus Notes probali testirati jer je to paket je velik 850 megabajta. Sve puća. Recimo, ako ja puknem. Ok, kako se kreira paket? Samo po zubima. Znači, ok, da ubrzamo. McAfee framework, koji je manufacturer, koji jezik, koja verzija i tako dalje. I ono što je bitno, this package continue, nije bitna verzija. Verzija ako hoćete biti pedantni. This package continue, this package contains source files i kažemo mu uvijek mu moramo reći UMT path, to je neki path koji ste mu odredili gdje ćete staviti. Zašto UMT path? Ajmo da vidim ko će od vas govoriti. Zašto ne lokalno server nego UMT? A znaju klijenti gdje je na serveru? Je ovo odabir da on digne sa svog lokalnog pa distribuira ili da ovim osnovima javi tipo na... Klijenti u principu, mi doćemo do te opcije kasnije, u principu klijenti to downloadaju Lokalno na klijenta. ili da se vrti. U slučaju kad distribuirate aplikaciju na recimo 100 računala i kažete mu nemoj lokalno, nego uzmi sve sa stoja, to završava. Tako završava. Pa idemo odmah dalje. Tako je. Da, u principu to je UNC path za package share gdje otkud on povuče sve i to istrira. Ok, ajmo to sad prevrtiti malo. Ne, imamo EPO, ali kroz EPO nam nije htio raditi. Probali smo kroz EPO, iz nekog čudnog razloga to nije htjelo raditi. Ma dobro. I sad, ovo je bitna stvar, znači informacija o programu, ovaj command line vam je bitna. Tu određujete što ćete i kako. U ovom slučaju kada kreirate kako kažete mu, mislim da je install jednako region kroz S, znači da je silent, da ljudima ne pokreće nikakav, ništa, da im se ništa ne vidi. To je to. Startup folder ne mora se određivati. I sad je tu je ona opcija magična o kojoj smo pričali na početku, run with user rights ili run with admin rights. I onda allow users to view and interact with this program installation ili ne. Ajmo, da klikam next, naravno. Tu bi mogao do jutra, da. Zlobnici su primijetili. Da puno želuca ne razmišljam baš najbolje.
poučeni Robijem savjetom i vlastitog iskustva njima je što radiš. A makar je to bilo neobrađeno. Ok, ono što sam ja kreirao, znači i dok je user logiran ili dok nije logiran. U oba slučaja se pokreće sa Authority System accountom da bi se instalirao. U oba slučaja. I kažemo ovdje allow users to view and interact with the program installation. Da li da ili ne, u ovom slučaju nisam to htio napraviti. Na šta sve želimo distribuirati. Ovo je jedan mali trik. All Windows 7. Windows 7 još uvijek neki vrste bez. Ne bi vjerovali, ali to sam uspio naletiti da kad kažemo All Windows 7 i onda u nekom, kad uspijete to negdje prispada, to on kaže aha, Windows 7 bez. Ovo je stečeno. Našao sam baš ono na ovome, pogotovo kad probaš za Windows 7, ako mu kažeš All Windows 7 pa pogledaš, onda ti on nudi na ovome software update-u i za Betul negdje. Ne znam otkud što kako. Trebala je biti to davno po meni već gotova, ali nudi se. To pa tak da. Gle. Znači odabrali smo što, aplikacija je iskrirana i on se sad nalazi se, evo mi Cast Framework se nalazi ovdje među aplikacijama i sad vrlo jednostavno, znači u package-ima i kažemo mu deploy, odaberemo i to je ono gdje device collection, query user, svi da ovdje možete filtrirati, možete raditi VMI query, query se pišu u VMI query language-u, imate i možete klikati, pa nije tako ono komplicirano, Blip SQL, znači oni kod nas SQL ja ne znam, možda će mu biti ok. Vrlo slično. Da, ali vrlo slično je ovoga, one osnovne stvari ako hoćeš pokupiti, ne znam, određene usere koji imaju određeno polje, onda je vrlo slično. Znači ono, biti polja koji se zove tako da imate koji imaju ovu vjeru. Znači, device collections ili u ovom slučaju ja sam radio baš per user collection. Znači, hoću kao u user collection i evo gdje želim gurno. I tu sad nam postoji nekog popis usera, koliko ih ima, koliko ih nema i tako dalje. Ja sam rekao da želim to na određenu grupu, znači dalje da vidimo distribution point koje hoćemo. Ne radi to automatski. Ne. Da li installation required ili available, to je isto bitno. Ako je required, onda automatski instalira, ako je available, pojavit ćemo se u onome, onda može user kliknuti da, download, da želi, ne. Ovo je bitno, kad hoću određenu stvar startati, ovo su neke stvari, znači, allow user to run, system restart, ako je. S tim da ovak, client configuration, samo da se zaustavim na ovom, vidjeli ste malo prije, da se vratim ili ne, na onu sliku, system restart. Ako mu odberete system restart, da zahtijeva system restart, možete mu u konfiguraciji klijenta reći kad ćete system restartat, s tim da odaberete koji su working hour u konfiguraciji klijenta. Ako mu odaberete radne sate, kažete mu još u klijentu, nikad nemoj restartati računalo u radne sate. Što znači da korisniku možete gurnuti nekakvu aplikaciju koja zahtijeva restart, on ili mora restartati računalo, ili ćete njegovo računalo restartati naknadno nakon ovoga radnog vremena. Nakon isteka radnog vremena. Radne sate mu odaberete i to je to, ta automatizacija radi odlično. Kad se upali, onda će sve biti kao što je bilo. I ovo je ova priča, znači deployment options, download content from distribution point and run locally. Slušam. Da, u ovom slučaju da. Dobro. Dobro. Ovo nije lokalni lab, ovo pokazujem što je na produkciji. Ovo sad. Ovo prišli na produkciji. Da? Dobro. Dobro. Downloadat ćemo lokalno. A gle. Da. Može se odrediti u konfiguraciji klijenta, mislim u konfiguraciji klijenta možete određivati svašta.
Jedna od stvari je koliko će bandwidtha zauzeti, znači jedna od stvari koliko bandwidtha će zauzeti download stvari koje idu po configuration manageru, znači koje se skidati. Na lokalnoj mreži ne mjeri ono iza, ili? Ne, mjeriti ovako, mjeriti client lokalni ti mjeri. Ti kažeš lokalni client u koju daj mi 128K. I on će ti, lokalni klijent, znači klijent se instalira na mašine. Jel? On mjeri kojom brzinom će on pustiti na configuration managera, ne brzinom kojom configuration manager može to pustiti. To je ono ponaj na 2 da ti mogu u radne sate pustiti po nekom forumu linku, ti si čekao 3-4 sata. Recimo, nisam radio sa 27, jer 2, Ćeš možeš pustiti kroz radne sate i on to download za cijeli dan. To je tebe i onda sa D5. A možeš govoriti, ima jedna i Bandit throttling nešto. da, bandit throttling ima, tako. I to je Hvala mi je riječ, hvala. Ovako, pamet ne znam, možemo pogledati. Možemo pogledati ovoga, mislim da da. Da, mislim da. Postoji sigurno, znam da sam Da. Svi uopće jesmo stavili pravo da ti već da čuli da ga sam na Zato što neke aplikacije im daš, ako će žele, ako im trebaju. Jesi li siguran da svako, banalna priča, da li si siguran da svako želi imati instaliran Linux, da li hoće da svako ima instaliran Linux? Ja mi se neko sam pravio, ako treba. Ako ne treba, ne bude. Ako treba, čak ne bude naš kao. A onda ne. Da, to je to. Ok, znači deployment options ovdje ima. Resume downloada. Ne znam, nisam probao. Pustiš 400 megi vosuta. Nisam probao, mislim da ne. Nisam probao. Dobro. Ne, pokazat ćemo to. Zato da sam u principu spoću se na svoj, pa će se vidjeti kako se instalira. Sve što smo gurali smo u principu per user ovlastima, jer smo htjeli kad se user ulogira na određeni stroj, da onda se instalira. Znači, kad se user ulogira, onda direkt se pokrene. Ili u principu kad mu date per user, ako nije niko ulogiran, bez obzira što mu kažete ako je user logiran ili ne, to logiranje usera neće ništa pokrenuti. Jer smo htjeli, zašto? Zato što smo imali nekakav zahtjev distribucije .NET-a, vidjet ćete ovo vrlo kratko na samom kraju. Pa onda Romeo mi je nestrpljiv da pokažem kako radi distribuciju ovoga, tj. instalaciju Windowsa 7. Znači ovdje piše što u ovom slučaju isto možete reći ovako, direct deployment options is defined within slow or unreliable network boundary. To je, ne znam koliko se može kroz boundary, stvarno ne znam, nisam gledao. Romeo kaže da se može, u ovom slučaju ako je stvarno izuzetno spor, možete mu reći ok, ne želim downloadat ništa. Stvarno ne želim ništa downloadat i to je to. I onda kad... Ne znam. Pa mislim da ADSL nije full network. Ajmo dalje. Da. Pa to mislim da je najveći problem. Po meni, mislim u principu ti koji se dosta variraju ovisno o, barem moje iskustvo, ovisno o tome šta vam je na baznoj stranici. Ovdje ako imate nekakvu aplikaciju, znači approval requesti se rade ono što je Romeo pričao, ako se sjećate na početku, ako imate nekakvu aplikaciju što ih zatraži, treba approval, radi se iz iste pozicije. Pa gle, ne znam. Evo iskreno, ne znam jer nisam nešto approval requestima, nisam radio, danas sam probao nešto napraviti slično. Evo, to izgleda. Znači ovdje izgleda kako izgleda ti deploymenti. Kako su to izgledali kod mene, sad sam stavio gdje sve to, kako smo instalirali, što smo radili i tako dalje, tako dalje. I to bi nekako... bio kraj. I ovdje postoji reporting, onda reporting komponenta, znači idemo ovdje ovo 4 monitoring, odaberete deployment i gledate što je tim deploymentom. U ovom slučaju, pošto se napravilo vrlo brzo, znači ja sam instalirao paket i odmah nakon toga išao gledati šta je s deploymentom, još VSTN nije ništa uspio napraviti, stvarno ništa, imate, znači, unknown je, status je unknown, ne zna je li distribuirao, nije distribuirao, poslije ćete vidjeti kako to izgleda evo na živo. I to je to, ok.
Znači, kreiranje paketa za deploy aplikacija, ja bih samo još se probao spojiti. Ok, znači ovo je ok, ovo je produkcijski stroj. I sad evo, recimo na VPN usere .NET Framework 4.0 on je javio, jedan je error na jednoj mašini, sukcesa imamo na 101 mašini. I tu kliknemo. Kako mi izgleda? Evo ovako. Znači, kaže da je succes napravio na 101 mašinu. 70, zašto je 79, zašto je 22? Ukoliko na mašini već postoji određeni software koji želite instalirati, javit će vam ovo nota priliku. I jednostavno će javiti sve. Program will not rerun. No međutim, tamo gdje treba instalirati, javio vam je da je dobro što smo radili, da ste primijetili tamo kad smo gledali, bio je na usere, user je bio collection, instalirati, kao već je otvoriti ti smo rekli da je sve instalirati stvarno do .NET Framework 4.0. Ovo je ono što sam htio pokazati iz vaše same iz same produkcije. To je strugalice, da. Evo, monitoring, znači ovako zna monitoring, to je ono što smo pokazali gdje kaže koliko ih je sve, koliko ih je progres, koliko ih je non. Da sam to jedan slajd koji sam uspio ovako odrezati. I mislim da sad nestrpljivi Romeo ima. Ja sam je zaspao lagano. Da, lako je tebi, pita ljude da su zaspali. Dakle, instalacija Windowsa 7 putem Configuration Managera 2012, to tako lijepo izgleda trivialno kad čitate nekakvu knjigu, dokumentaciju, i onda kad krenete raditi, dođete do jedne točke i onda naravno neće se instalirati. Da bi uopće instalirali da bi deployali Windows 7 putem mreže, morate ispuniti neke zahtjeve. Znači morate imati nekakav distribution point, morate u software library imati package, odnosno operating system installere. U ovom slučaju ja imam jedan, ovo je samo za demo. Krivo. Morate imati deployment package i isto tako task sequence koji će to sve omogućiti. I kad to sve napravite, kliknete deploy i to bi kao trebalo raditi. Vratio bi se na ono s početka predavanja gdje sam spomenuo da se prilikom PXC mora enable. Ja mislim da je tu samo sekundu. Na 2 ili 3 mjeseca, ne nije. Ok, sad neću dalje tražiti. Ok, znači PXC morate uključiti da bi se VDS servis instalirao. Velim opet u logu se pokaže da je instaliran, a on njega zapravo nema, to je ovaj ovdje servis. Tako Windows Deployment Service server. Da bi to proradilo, šta sam ja napravio? Instalirao sam Windows, upravo tako. Ali, isto tako, ne DHCP. Samo sekundu. Molim? Rola slaže DHCP, dodaje samo jedan option koji je PXC install. I to je sve. Može biti nekako prilagođena verzija ili baš malo... Windowsi? Da. Ovako, deployment morate iskrcati cijeli package. Ne isto image, nego znači kompletan sadržaj DVD-a, a stavljate
na package taj instalaciju sedmice, ona to odradi i napravi, znači configuration manager to odradi i sam kreira taj paket. Isto kao što je Dubravko pokazivao kreiranje, deployanje aplikacije, znači kreiranje aplikacije, isto je sa OS-om. Znači aplikacija je aplikacija bez obzira koja. Izvolite. Ja sam samo htjela da na 2007. vi aktivirate customizirani vaš imidž kako želite. Tako je. Ali ne znam da li je to i na ovom. Isto, ako želite customizirati, možete, znači, prilagoditi tako kako vama. Da, i sa određenim aplikacijama koje su... Upravo tako. Ja ovdje govorim o nekoj clean instalaciji, a sad da li imate nekakve stvari koje želite prije zakačiti gore, to je novo. I dakle, šta sam morao napraviti? Morao sam isto tako kreirati ovdje package, morao sam task sequence kreirati i šta se desilo, u pozadini se on integrirao u sam configuration manager, što me jako iznenadilo, jer mi je zapravo povukao package sa configuration managera. Da ja ne duljim, jer i previše smo otišli sa meetingom. To je u principu, to ja ću se logirati ovdje na jedan stroj koji ima Hyper-V dva stroja. Htio sam ovo probati, palo mi je na pamet prije samog predavanja, obzirom da ja radim puno sa virtual machine managerom kroz VMM 2012 pustiti, ali neću sad, odgovarao me je. Znači naravno za PXC put morate imati DCP dignut kako bi on dobio nekakvu adresu i ovdje se radi o... Ili u virtualnoj mašini na Hyper-V, jako bitno sad ću spomenuti. Da bude ona lepa. Ovako, ovdje imamo, hvala Robi što si spomenuo, imamo nekoliko settings od same Hyper-V mašine. Ili popis virtualnog hardvera. Morate imati legacy network adapter stavljen, znači instaliran na tajnan i statičku MAC adresu. Meni nije radilo sa dynamic MAC adresom. Morao sam, znači, pokupiti, unijeti IP adresu, odnosno MAC adresu statičku i gdje sam rekao da mi pušta sa legacy network adaptera, by default je kad instalirate put sa CD-a. Hvala dobro. Gdje ćemo napraviti start, on bi trebao dobiti IP adresu od DHCP-a. Mora reći, Molim? Ovo je live demo. Ovo je live demo. Ovo nije snimljeno, evo. Robo je propustio razumijeti, ovo nije snimljeno, ovo je live demo. Ali isto ovo sam snimao. Evo, znači on bi trebao dobiti Ja se nadam da ću... evo, press F12 from network service boot. Kliknuo sam F12. Samo malo. ovo ti rekao sad I odkud vuče? I ovo znači, ovo je clean install. Windows 7 package sam kreirao 64 bitni. Mislim da sam stavio 100 bitni. I on vuče postoji DNS-M3, ali međutim, zašto upisuje IP adresu samo configuration managera, ne znam. Uglavnom on vuče stav ovog share-a, koja ste dobro pričali, onaj source koji smo kreirali, prvi share, znači on se zove source i u njemu su unutra package. Dakle, kao što je ovdje za Windows 7, tako je mogao biti package za .NET Framework i za ostali, za drugi software. Znači, prilikom samog kreiranja package-a mi moramo već imati određeno gdje se taj source nalazi, je li tako? Evo, to možete ga nas bilo pravilo, ali... Možete ih imati za svaki posebno, ali... Da, ovo je znači baš vuče preko mreže. Evo, ovo će trajati jednu minutu, dvije, ja se znam što prije, malo sam masakrirao ove virtualne. Molim? Ovo je live, da. Molim? TFTP je pisao, da, on će vući neki sa TFTP-a, tako je. Ne, nije ovo file share, ne. Prilikom kreiranja source foldera, koji će biti sharean, prilikom share-a moraju se preporuka everyone da imaju read write.
odnosno read prava, ne read write, nego read prava. Ne vidimo putu struje najbolji, onda sigurno da. Je. Prvi put, ali ja to jutro znači. Eto, i znate šta slijedi, recimo ovo Windows loading files je slično kao kad uplatite medij ili podnesete neki isto imidž, isto od sedmice, i sad bi trebalo ono krenuti instalacija Windows, onaj screen, međutim ovdje će biti to drugčije, kao što ćete vidjeti, nadam se. Znači, Windows je tako kao, i sad će, ako ne instalirate MDK, odnosno ne stavite sebi ovako prilikom, šta se može desiti? Mogao sam slučajnom greškom spustiti PXE preko mreže, korisnik stavi boot from network adapter i može mu se desiti da mi povuče u produkciji ovo. F12, ajde, šta piše F12, ajde, ne. Prilikom samog kreiranja deployment package-a sam rekao, ok, korisnik mora unijeti password. Ako se mogu sjetiti password da je onaj školski sa S ili sa 2. I on, i zove se P7, ja sam nazvao taj odnosno package. I sada to traje, jel tako, on particionira disk, to sam me pitao Luka, da li možemo raditi upgrade, možda možemo, ne mogu sa sigurnosti reći, ja sam ovdje rekao formatiraj mi sve, odradi sve kako treba, from the scratch. Vidite na mi imam na primjer XP računalo u Dubrovniku. Kada ne imam svijestu output, da ne bude sad računalo, da se može pustiti nekako... Da ti želiš da imaš V7 upgrade na V7 na... Ne XP, obrnuto, V7 na XP. Da. Pravi tako. Ima ono, masu opcija, ali sad ne mogu se sjetiti, evo sad stvarno se ne mogu sjetiti, znam da smo pričali o tome, ali... Secret, inače ovo što je bilo smatno da sad Secret nije samo brutalna instalacija ovoga, nego još možete, da Secret možete odrediti što, kakvi, na koji način ćemo se instalirati. Ne samo instalacija Windows postoji ili tek idu upravo u package, postoji možete reći, ok, sad u defaultu imam dizajn instalira off dizajn, ako mogu se instalira SPS za off dizajn instalira, nakon toga ne znam, aplikaciju za zamate. primjer, tako je. Kada vas gajdu sredstvo, samo za stručni stup, recimo. Znači, ideja je Task Sequence, da nije samo instalacija ovoga. Počinje sve sa Task Sequence, može stati na ovom, ali možete iskonfigurirati Task Sequence za cijeli set dalje ovoga što možete instalirati na nove mašine, odnosno na upgrade mašine. Znači, možete napraviti nekakav Neko sada, baš hoću vidjeti, ali će dići ovaj, od sada skida package dole i tako da. To je. Pitanje. Imam samo bio kod radera, kako je isto imao... Prilikom izrade i znači, Ne, cijeli jedan package. Recimo imamo unificirani desetak K5 strojeva. Mi ćemo napraviti za te strojeve jedan unificirani package, kojem su već unificirani strojeva za stavljaju dušanje. A nije to... Nisam platio. Pitanje što zagledaju nakladom. Ne, kako možemo vidjeti kako je to organizirano. Da su ti 7 ima driver, driver 5 i on stavlja to nam ispod pojď. Sad veliki driver od 2 gige, to je ispod ništeko. Na 3 mjeseca je sredstvo na sredstvo. Ne, sa driverima se nismo uspjeli puno igrati. Međutim ovdje imaš driver packages koje kreiraš, driver packages koje kreiraš ovdje. E sad,
pitanje, točno na to pitanje zapravo ne možemo dati odgovor, nemojte ljudi jer još uvijek nismo uspjeli dovoljno proigrati što, kako i što s tim. Ali, gle, to je jedna od idućih stvari, probat ćemo. Koji uvijek. Ok, ovo nek se u pozadini Dubravko, ti mi je nešto miš. Meni uvijek najdraže područje, žao mi je što mi kolega Ivica otišao, on je backup majstor za našu tvrtku i on bi ovo bolje objasnio. Isti slajd sam imao, osim ovog dole, sam pričao o virtual machine manageru. Znači, slična je stvar kao i u VMM-u i tako isto u configuration manageru. Postoji mogućnost backupa baze samo full server backup. Znači, ako je virtualka, pretpostavljam da 90% nas ima virtualizirano, to sve imamo sami backup virtualnog stroja i naravno putem System Center Data Protection Managera koji je u 2012 RC izašao, mislim da je svakako backup koji pametan radi ga, a ako je još pametnije onda radi restore toga da proba napraviti i odnosno dokazati da to se radi. Ovdje je tu par stvari koji šta se podržava multiple recovery point, prezentacija će vam biti dostupna pa možete se pogledati. Prezentacije Nemo je već sve, evo Marin će to vjerojatno poslije ili Robi na ovaj. Ima na servis, onda ćemo prebaciti. Eto, na P-Drive-u neće se možda ono da pretpostaviti. A ovo možemo da. Najbolje je da bude uvijek kaj drive pošaljite. Može kako, da. Predavanje smo produžili jedno 50 minuta. Ne, nismo, jesmo. Produžili smo pola sata smo produžili predavanje od predviđenog. Ja vam zahvaljujem svima što ste došli u tako velikom broju. Nadam se da ćemo se vidjeti na dejsima koji ide ili u Mostar ko dolazi ili na nekom drugom sastanku user grupe. Evo toliko od nas dvojice, puno hvala još jednom, a sad